Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa ogwa yasaruna. Nam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tuyina malaka 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 qabada qabada qaba ba ewangala qa ino qaf qabada qabada hadana 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 qadara 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 wamala 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 عذابا 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 تدوام bane musome Quran mwige Quran. Tuna platforms ezenjawulo, tuna YouTube Basra Studies, TikTok Basra Studies, tuna Muhammad Matov TikTok mu Quran, Muhammad Matov YouTube, Muhammad Matov Facebook account. Learn how to read the Quran Facebook page. Learn how to read the Quran Telegram. Banange mugenda kwekwa sadi nti nze banange sasoma toyina ogenda kwekasiza. Namba eri 0784 165480. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.